Dobroveče. Dobrodošli u novu epizodu Hronike zločina. Danas govorimo o slučaju Lori Vallow, jednom od najbizarnijih slučajeva koji se dogodio u poslednjoj deceniji. Ovaj slučaj uključuje versku sektu, 5 smrti, 2 nestanka i puno pitanja koje su ostala bez odgovora. Nadam se da ste spremni, jer ovaj slučaj nimalo nije jednostavan. Ovo je priča o Lori Vallow. Lori je rođena 26. juna 1973. godine u San Bernardinu u Kaliforniji. Odrasla je u velikoj porodici. Imala je 2 starija brata, Alexa i Adama, i 3 sestre, Stacy, Loru i Summer. 1992. godine, sa samo 19 godina, Lori se udaje prvi put za Nelsona Jensa, dečka sa kojim se zabavljala u srednjoj školi. Nisu imali dece i odlučili su da se razvedu 2 godine kasnije. Drugi brak Lori Vallow bio je sa Williamom LaGoyom, sklopljen 1995. godine. Taj brak trajao je nešto duže od prvog, ali je i on bio turbulentan i završen je razvodom 3 godine kasnije. Iz ovog braka Lori ima sina Colby Ryana, koji je rođen 1996. godine. 3 godine kasnije, 2001. godine, Lori se udaje po 3. put. Ovoga puta za Josepha Ryana. 24. septembra 2002. godine rađa se njihova ćerka Tylee Ryan. Pogađate, ni ovaj brak nije trajao dugo. 2004. godine Lori se ponovo razvodi. Međutim, Lori i Joseph nakon završetka braka nisu ostali u dobrim odnosima i imali su razmirice. Nakon što je Lori svom starijem bratu Alexu rekla da je Joseph bio nasilan, Alex je napao Josepha i zapretio mu da će ga ubiti. Alex je za ovaj zločin osuđen na 90 dana zatvora i 5 godina uslovne osude. Sada bih želela da kažem nešto više o Lorinoj istoriji kako bismo dobili jasniju sliku o njenoj ličnosti i osobinama. Lori je bila veoma privlačna i harizmatična žena, ali i žena željna uzbuđenja i avanture. Bila je vrlo nestrpljiva, sebična i konstantno je tragala za novim izazovima. 2004. godine Lori je bila slobodna žena i iako je imala 2 dece, brinula je samo o Tylee Ryan. A onda, 2005. godine, Lori upoznaje Charlesa Vallowa. Charles je bio izuzetno vredan čovek. Bio je visok, šarmantan i uvek lepo obučen. I on je kao i Lori poticao iz velike porodice za koju je bio jako vezan. Rođen je 17. avgusta 1956. godine. Iako je imao 49 godina kada je upoznao Lori, izgledao je prilično dobro za svoje godine. Delovao je mlađe i bio je u dobroj formi. Posle samo nekoliko meseci zabavljanja, 24. februara 2006. godine, Lori se udaje za Charlesa. Charles je iz prethodnog braka imao 2 dece i bio je uspešan biznismen. Gledajući sa strane, delovalo je da imaju uspešan brak. Delovali su srećno. Često su išli na odmore i posjećivali svoje porodice. 2014. godine Lori i Charles odlučuju da usvoje dečaka Joshua Jacksona, koga su svi zvali JJ. Dečak je u tom trenutku imao 2 godine. Decembra 2014. godine Charles i Lori odlučuju da probaju nešto novo i zajedno sa Tylee i JJ-om sele se na Havaje, gde odlučuju da započnu novi biznis. Porodica je na ostrvu bila srećna i živela veoma lepo. Međutim, 2 godine kasnije, pošto posao nije išao dobro kao na početku, krajem 2016. godine odlučuju da se vrate u Arizonu. Dok su još uvek živeli na Havajima, Lori je postala opsednuta serijalom knjiga pod nazivom Stajati na svetim mestima. Majka je Lori, braću i sestre često vodila u crkvu. Bili su mormoni,
odnosno pripadali su verskoj zajednici nastaloj u 19. veku. Iako je od samog detinjstva bila religiozna, ovaj serijal knjiga koje je čitala potpuno joj je zaludeo, postala je opsednuta. Autor ovog serijala bio je Chad Daybell, pisac verskih knjiga. Nedugo po povratku u Arizonu, opsednuta knjigama i potpuno fokusirana na religiju, 2018. godine, zajedno sa prijateljicom Melanie Gibb, Lori je prisustvovala događaju pod nazivom Pripremanje ljudi. Bio je to skup sličnih vernika, ali i trenutak kada priča kreće u mračnom pravcu. Lori tamo upoznaje jednog od govornika, pisca verskih knjiga, Chada Daybella. Od tog susreta, sve u njenom životu počinje da se menja. Melanie je kasnije ispričala da je već u prvoj nedelji poznanstva Chad rekao Lori da veruje kako su njih dvoje bili venčani u prošlom životu. Nakon tog događaja, njihova komunikacija postaje sve češća i intenzivnija. Nedugo zatim, dok je Charles bio na poslovnom putu, Lori poziva Chada, Melanie i još nekoliko ljudi u svoj dom na večernje okupljanje. Teme razgovora bile su duhovnost, dublje misterije i Bog. Ali, tokom cele večeri, Chad nije skidao pogled sa Lori. Chad Daybell bio je neobičan čovek. Rođen 11. avgusta 1968. godine. Još u srednjoj školi upoznaje Tamaru, devojku koja će kasnije postati njegova supruga. Venčali su se kada je Chad imao 22 godine, a 2 godine kasnije diplomirao je žurnalistiku. Njegov život do tada bio je prilično običan. Imao je problema da pronađe stabilan posao, pa je godinama radio na lokalnom groblju, gde se bavio iskopavanjem grobova. Do promene dolazi 2004. godine, kada pokreće sopstveni biznis i počinje da piše knjige. Napisao ih je više od 25, uglavnom sa verskim temama. Sa Tamarom je imao 5 dece. U nekom trenutku, tvrdeći da mu je Bog tako naredio, seli se sa porodicom u Rexburg, mali grad u saveznoj državi Idaho. Vremenom, Chad razvija sopstveni duhovni sistem, prema kojem ljude deli na svetle i mračne. Postojala je i čitava skala između, hijerarhija duhovnih entiteta. Te večeri, kada je došao kod Lori, rekao joj je da veruje kako je ona besmrtno biće. Tvrdio je da je imala 21 prošli život, od čega je 5 provela na zemlji, baš kao i on. Lori nije samo poverovala, bila je fascinirana, oduševljena idejom o višoj svrsi, ali i samim Chadom, počela je da se sve više vezuje za njega. Njihova komunikacija postaje svakodnevna. Chad joj ubrzo predlaže da proceni članove svoje porodice, uključujući i decu, i odredi kojoj strani pripadaju, svetloj ili mračnoj. Dolazimo do 2019. godine. Porodica Velov sada već 2 godine živi u Arizoni. Ali, ono što je nekada bio skladan dom, sve više postaje mesto sukoba i napetosti. Lori je sve dublje tonulo u religiozne obsesije koje su se graničile sa fanatizmom. Njeno interesovanje za svakodnevni život polako je nestajalo. Njene ideje postajale su sve bizarnije. Čvrsto je verovala u Chadov koncept o svetlim i mračnim ljudima, odnosno da su mračni ljudi u stvari zombiji. Bila je uverena da je njena duša besmrtna i da je jedna od 144.000 izabranih koji će preživeti kraj sveta. Sukobi sa suprugom Charlesom postaju svakodnevni. 31. januara Charles se vraća sa poslovnog puta. Bio je van grada nedelju dana, ali poslednja 2 dana nije uspeo da stupi u kontakt sa decom. Prvi šok usledio je kada na aerodromskom parkingu nije zatekao svoj automobil
iako ga je tu ostavio nedelju dana ranije. Pozvao je taksi i otišao kući. Međutim, tu je usledio novi šok. Najpre nije mogao da uđe u kuću jer je brava bila promenjena. Kada je na kraju uspeo da uđe, shvatio da je njegova odeća nestala. Bio je zbunjen i uznemiren. Ubrzo zove policiju, pokušavajući da objasni šta se događa. Policajcima mirno priča o neobičnom ponašanju svoje supruge. Kaže da je podigla $35.000 sa njihovog računa, da je odvezla njegov automobil, da je uzela decu i nestala. Govori im o njenim sve bizarnim verovanjima, o čedu, o podeli na svetle i mračne, o zombijima. Iako je delovao iskreno zabrinuto i očajnički želeo pomoć, policajci situaciju nisu shvatili ozbiljno. Za njih je to, možda, delovalo kao još jedan bračni sukob. Lori je u međuvremenu nestala zajedno sa decom. Charles podnosi zahtev za razvod i pokušava da dobije starateljstvo. Međutim, institucije i dalje ne reaguju kako bi trebalo. Prolazi više od 2 meseca. Charles ne uspeva da stupi u kontakt sa decom, niti da pronađe Lori. Ali onda, 11. jula 2019. godine, sve se menja. U ranim jutarnjim satima policija prima poziv. Muškarac na vezi mirnim glasom kaže: "Upravo sam ubio čoveka." Bio je to Alex Cox, Lorin stariji brat. Nekoliko minuta nakon poziva, policija stiže na adresu u predgrađu Phoenixa. Kuća izgleda kao svaka druga, ali ono što su zatekli unutra daleko je od uobičajenog. Na podu, u jednoj od soba, leži telo Charlesa Wellova. U kući su Alex Cox, Lori i njena ćerka Tylee. Lori tvrdi da je u tom trenutku bila van kuće, da je odvela JJ-a u školu. Po Alexovim rečima, kada je Charles došao, njih dvojca su ušli u raspravu, a Tylee tada odlazi po bejzbol palicu. Posle nekog vremena, vratila se sa palicom koju je Charles oteo i njom udario Alexa u glavu. Tada je Alex uzeo pištolj i nekoliko puta pucao. Iako je Alex tvrdio da je napadnut bejzbol palicom, povrede na njegovoj glavi skoro da nisu ni postojale. Njegova tvrdnja nije imala smisla iz više razloga. S obzirom da je Charles bio poluprofesionalni igrač bejzbola, da je zaista udario Alexa u glavu, njegove povrede bile bi daleko ozbiljnije. S druge strane, Charles nije bio nasilna osoba. Iako se priča nije uklapala, nakon ispitivanja u policiji, Alex je bio pušten. Tylee je potvrdila njegovu priču, a slučaj zaveden kao ubistvo u samoodbrani. S druge strane, Lori, koja je upravo saznala da joj je muž ubijen, deluje ravnodušno. Dok razgovara sa policijom, šali se, povremeno se smeška. Njeno ponašanje nikako ne odražava šok, tugu ili bilo kakvu traumu. I onda, svega nekoliko sati kasnije, Lori organizuje žurku. Na bazenu, u dvorištu kuće u kojoj je tog jutra ubijen njen muž. Smeh, muzika, gosti. Kao da se ništa nije dogodilo. Sutradan, Lori šalje poruku Charlesovim sinovima iz prethodnog braka. Kratko ih obaveštava da je njihov otac preminuo. Bez saosećanja, bez poziva, bez odgovora na pitanja. Ubrzo nakon toga, Lori napušta Arizonu zajedno sa decom i seli se u Rexburg, grad u kome živi Chad Daybell. Narednih nekoliko meseci posle preseljenja, priča oko Lori Wellov postaje sve mračnija. Lori je JJ-a upisala u školu u Rexburgu, dok još uvek nije bila sigurna šta će biti sa Tylee. 8. septembra 2019. godine Lori je zajedno sa decom i bratom Alexom posetila nacionalni park u blizini. Iako su na slikama delovali srećno,
To je bio posljednji put da je bilo ko video Tylee živu. Tylee je prosto nestala, a Lori to nije prijavila policiji. Jednostavno je ćutala. I pošto su se relativno kratko pre toga preselili, u početku niko nije ni znao da je Tylee nestala. JJ je krenuo u školu i činilo se da se prilagodio novom okruženju. Imao je i nekoliko drugara iz komšiluka sa kojima se igrao. Ipak, 17. septembra snimljen je na sigurnosnoj kameri kako trči u kuću. Bio je to posljednji put da je iko video JJ-a živog. Nekoliko dana kasnije, 23. septembra, Lori je nazvala školu i tražila da JJ bude ispisan, navodeći da će nastaviti školovanje kod kuće. Naredna 2 meseca, prijatelji i rođaci su postavljali pitanje o tome gde su deca, pošto je Lori uvek smišljala novu priču i razloge zbog čega se ne javljaju, polako je počela da se javlja sumnja i zabrinutost. Iako je porodica želela da provodi vreme sa decom, posebno nakon Charlesove smrti, nikako nije uspevala da ih vidi. Kada bi pitali gde su Tylee i JJ, Lori bi jednostavno rekla da nisu tu, da su kod prijatelja ili porodice. Uprkos tome što je Lori govorila, niko ih nije video nedeljama. U tom periodu Lori je zakupila jedno skladište koje se nalazilo blizu Rexburga. 1. oktobra na nadzornoj kameri koja se nalazila u objektu, Lori je snimljena kako u skladište unosi lične stvari, među kojima su bili dečiji bicikli i igračke. Narednog dana Lori je ponovo došla do skladišta, ali je ovoga puta bila u pratnji muške osobe, za koju se pretpostavlja da je Chad Daybell, koji je također živeo u Rexburgu. Lori, Chad i Alex bili su u skladištu 9 puta u oktobru, pa onda i u novembru. Druga stvar koja se dogodila istog meseca bila je još strašnija. 19. oktobra Chad je pozvao službu hitne pomoći i rekao da je njegova supruga Tammy iznenada preminula tokom noći. Istražitelji su došli u njihovu kuću, gde su njenu smrt zaveli kao prirodnu, ali nakon što su pitali Chada da li pristaje na obdukciju, on je to izričito odbio. Objasnio je da su te večeri u kući bili samo oni deca i da su zajedno odlučili da ne žele dodatni stres koji bi obdukcija donela. Istražitelji su, uprkos sumnjama, poštovali njihovu odluku. Hajde da napravimo kratku pauzu i sumiramo sve što je dosad rečeno. Imamo Lori koja je imala supruga i 2 dece. Njen suprug je sada mrtav, a deca su nestala. A onda imamo i Chada koji je imao suprugu Tammy. Njegova supruga Tammy je također bila mrtva. Previše smrti i nestanaka. O čemu se ovdje zapravo radi? Šta Lori i Chad planiraju? Samo 2 nedelje posle Tamine smrti, Lori i Chad odlaze na Havaje i venčavaju se. Da, dobro ste čuli. Njih 2 su se venčali. Kako su se događaji nizali, porodica nije bila samo zabrinuta. Polako su počeli da veruju da se deci nešto loše dogodilo. Roditelji Charlesa Wellova kontaktirali su policiju i zvanično prijavili nestanak 2 dece. Lori je u početku policiji davala različite, kontradiktorne odgovore, stalno smišljajući nove izgovore zbog kojih deca nisu kod kuće. Policija počinje malo dublje da istražuje celu priču. 26. novembra policija posećuje Lori sa zahtevom da vide JJ-a. Lori je tada rekla da je on kod njene prijateljice Melanie u Arizoni. Policija u Rexburgu kontaktirala je kolegi iz Arizone koji su otišli do Melanie, ali ona je bila šokirana. Rekla je da nije videla JJ-a gotovo mesec dana. Šta više, neposredno pre njihovog dolaska, Lori ju je kontaktirala i molila da potvrdi policiji da se JJ zaista nalazi kod nje. Sljedećeg dana, policija je dobila nalog za pretres i otišla do Lori, ali ona je već nestala, baš kao i Chad.
Kasnije je otkriveno da su Lori i Chad pobegli na Havaje. U saradnji sa tamošnjim vlastima, Lori je dat ultimatum da u roku od 5 dana dovede decu u policijsku stanicu ili će biti uhapšena. Pošto Lori nije želela da sarađuje, bila je uhapšena i izručena vlastima u Arizoni. Ipak, uprkos hapšenju ostaje pitanje: gde su Tylee i JJ? Dokaza još uvek nije bilo, a Chad je i dalje bio na slobodi. A onda, 9. juna 2020. godine, oko 8 časova ujutru, policija se pojavljuje na vratima Chadovog doma. Imali su nalog za pretres njegove kuće. Posle samo nekoliko sati, istražitelji su došli do šokantnog otkrića. Pronašli su ljudske ostatke zakopane na posedu Chada Daybella. Nekoliko dana kasnije potvrđeno je da su ostaci pripadali JJ-u i Tylee. Pitanje o tome gde se nalaze konačno je bilo rešeno. Iako su se policija i prijatelji nekoliko meseci nadali srećnom kraju, nakon ovog užasnog otkrića svi su bili očajni. Istog dana kada su pronađena tela, Chad Daybell je uhapšen pošto je pokušao da pobegne. Njemu je bilo suđeno za saučesništvo u ubistvu i za prikrivanje tragova i nekoliko godina kasnije osuđen je na smrt. Lori je 2024. godine osuđena na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. I Chadu i Lori, osim ostalih optužbi, dodata je i optužba za saučesništvo u ubistvu Chadove supruge Tammy. Nakon što su pronađena tela dece, istražitelji su odlučili da izvrše ekshumaciju Taminog tela. Obdukcija otkrila strašnu istinu. Tammy nije umrla prirodnom smrću, već je preminula usled gušenja. Što se tiče Alexa Coxa, Lorinog brata, mnogi veruju da bi i on bio suočen sa ozbiljnim optužbama. Postoje brojni dokazi koji ukazuju na to da je aktivno učestvovao kako u pripremi, tako i u prikrivanju zločina. Njegova umešanost bila je nesporna. Međutim, Alex nikada nije dočekao suđenje. Umro je iznenada, pod krajnje sumnjivim okolnostima, i to u trenutku kada je istina počela da izlazi na videlo. Njegova smrt ostavila je mnoga pitanja bez odgovora i verovatno zauvek odnela neke od najmračnijih tajni ovog slučaja. Istakla bih da je ovo jedna od najmonstruoznijih i najtežih priča za koju sam ikada čula. I sada bih voljela da zajedno sumiramo utiske. Lori je očigledno krenula mračnim putem nakon što je pročitala Chadove knjige, a posebno nakon što ga je upoznala. Kako je počela njena opsednutost Chadovim idejama, odnosno svetlim i mračnim osobama i zombijima, tako su ljudi u njenom okruženju počeli da nestaju i umiru. To je očigledno bio okidač za njeno ludilo koje je sve vreme bilo prisutno, samo je čekalo da bude otkriveno. Kada se pronađu dva monstruma, loše stvari počinju da se dešavaju. Na Lorinom suđenju bilo je nekoliko svedoka koji su potvrdili da je Lori govorila da su Tylee i JJ bili mračni, da su bili zombiji te da su zaposednuti. Ono što je najtužnije od svega bilo je to što su umrli nevini ljudi. Charles je bio izuzetno dobar čovek. Bio je privržen porodici, deci, pa i Lori, za koju je govorio da je voleo najviše na svetu. Kada se pojavio Chad, Charles je postao smetnja i morao je da nestane. Verujem da je Lori naredila bratu Alexu da ubije Charlesa. Tylee je sa druge strane predstavljala pretnju jer je prisustvovala Charlesovom ubistvu, te je iz Lorinog ugla morala da nestane jer je bila direktni svedok tog zločina. Što se tiče JJ-a, Lori i nije bila njegova biološka majka, pa s obzirom na njeno ludilo i ne čudi zbog čega je i njega snašla ista sudbina. Ovaj slučaj je toliko bizaran da i dalje deluje kao scenario iz horor filma. Ali ovo nije priča iz romana, niti horor fikcija. Ovo se zaista dogodilo.
i 2 dece platilo je najvišu cenu. Hvala vam što ste odvojili vreme i odgledali ovu epizodu Hronike zločina. Ako želite da nastavimo sa otkrivanjem ovakvih potresnih i istinitih priča, pozivam vas da se pretplatite na kanal, ostavite like ili komentar. Vaša podrška mi mnogo znači. Vidimo se uskoro, a do tada čuvajte sebe i svoje bližnje. Veliki pozdrav!